lempung yelekai football jongka office u district sports officer Umroi district kabala tip kumka inter school Subroto Cup international football tournament kala poino asya kabakut hapden ke jenya khun final ki hinru league school na ka them Umroi kabala penlong hamadan yelekai ha Umroi nongra ya ketika lempung lawan ban penkut no da u MLA ka Umroi u ba Damanbait Lamare kumukongsan ha ka jingya don lang u MLA ka Mauhati u Charles Marngar u ba Bobby Elnongbet district sports officer Umroi district ba Ar Kharbuki second in charge PIC Khamara u ba Savio Dibla district science supervisor Umroi lembat kiwe ha ka jingya khun final jong ki kentei ki ba hapo khatnyo snem karta kan Nongjri Presbyterian Secondary School kalaya khun persya ya ka Menken Higher Secondary School bad ha kan kejia kini bandra ya ka namladu kalalong shisha ka ba itenan bad ha ka bakut jung kapor kan Nongjri kala penlim no ya ka Christian daar la kawe ha ka jia khun final jogi khna shinrang ki bahapo ka khatsan snem karta ka Menken Christian Higher Secondary School kala penlim no ya ka Nongjri Presbyterian Secondary School da shigol lanon katba ka jia kini ya ka namladu jong ki shinrang ki bahapo ka khatnyo snem karta ka Menken Christian Higher Secondary School kala penlim no ya ka Nongjri Presbyterian Secondary School da ar la kawe hadin balawai ke jingi lekai na kaliang ka office DSO kelas sam ya ki khusnam syabaro ki ka kentup ya kenhun ladu bat ya kenhun bla syarem no ha ketika final bat kumju ru la sam ya ki khusnam shimet bat na kaliang ka office DSO kala pentip baki te ki school ki balongkum ki ladu kenjo banleng mi khmat na ka district bani shimenta sha ka state level inter school Subroto Cup kaban sapelong hanong ba shilong kublero ya baro kini ki teams ki bala shimbenta ha kini ka tournament kibon gitu ki under ngam kan mau bahare ya baro gitu ki teams bat gitu ki category ki bala sim benta kan ki tournament ki klem la ban points ka final par ngai kublero khamtam ya bar tin ki teams ki bala points ka final akil bok ke weng bi ya le kai ba hawan so tho ka football baro arfar mut ki player ki ba tai ka ball ka don ka jing or ka jing sintut teng kadon kecing mensauro ngim yade banyak pekmat burom bat maintain ke disiplin pendi kata ke sports periods ke jong pihak kemadan bat lekai bah kan pendi tenat yang iki basyong ne jarong rupan PJP ban ngaruh ke por ngaso ban ong haji internet ban nang mi ke ski nang yat ki por nang yat ki ski ki nang mi ki players ki bat tip top le ki ba per ki player na po ke district ke jongi ngaso kemen kata bat hero lembat ke sarkar ke jongi ro kala persangkat badon ibu ibor ban penkiu ba ya ke sports football kumjo ye ki wero ki sports ter kumta tengah ke por ke kitbok ke ini tius bro artli iba jobro mde ban so sorong na ya tresitom sikmat bapina yo so ban ra ikusnam jinjob kibarem ro mde ban so rem na ya tresitom kan sapor ga por bapina yo ban ra ikusnam jong ga jinjob tak sagawe ro so ban ai man sen ya pi ga ni ga por ba kadne pila poi sakani ga district level pila ya le kai nama hoy ngaso tho ga jing le kai ga jong pi kam de nado ba pustang ban lekai direct pipoi ba kan ke district level m kam dere step by step ni haban ya kan ke jing trish tom go jong pi pila yo ban lekai ro hado go district level bani kermen skamiro bangin yo i pi hagi kardan ki ba per level ki ba per ba pin nang ki usakmat haga career haga jingim go jong pi ma hagi tipa bagani ke jingim go jong pi kebanang sustang mata nang bon ba ipor kising kanang bon bhaga por yo pibania chakmat tengah kitbok kireng ya gano kam ba phile tole na do man sem kanang ma pin yo ban khej so ba thiang haga jing im ka jong pi